Kia ora tātou e te whānau, ngā mātā waka o ngā hau e whā. Thanks to everyone who joined me tonight in the class, and we did the Mahi Rākau. I'm going to try and put together a little clip now here to reconsolidate and help what we did tonight. I know you can't see the Rākau clearly, but I'm still going to say it so you can hear it and practice saying it at home. I'd like you to think about how you could articulate and illustrate it, whether you draw it or, as you know, I'll put up some pictures tonight and just see how you're going to reproduce this. Whether you draw it and then talk to your picture, that's okay, but I'm not really going to go by this picture. I'm just going to try and illustrate what we said here tonight. Last time we had the matawa. You can see it. You can say these are the hours. You turn it around, we showed te urunga o te rā. But this time, I want us to learn how to tell the story. You kind of needed a clock so you could show the time. But this time, let's see if we can tell the story. However you narrate it, however you do it is all good. The main thing is, he Kaupapa Körero. So I'm going to get cracking. It seemed like a lot of work tonight, but when you look at the tuhinga, it's only about 6 sentences. Anyway, I'll make a start so we can keep this short. Thank you for joining me. I appreciated it. And so did the whānau who have passed it down to me too. So, anei, it's just a little tauira. Don't get too hung up on whether there's 7 stars or 9 stars. There's actually 400 or 500. And the face is what you see, te mata. That's what you see there, like te mata wā behind me, te mata o te tangata, and te mata Matariki. And ngā mata ririki, and all those hundreds of stars behind it, and who said there's hundreds, it could be thousands. Anyway, he Kaupapa Körero tēnei, e hāngai ana ki te Maramataka Māori, wāhanga tuatahi. I te marama o pipiri, ka puta a Matariki. He tohu mo te tau hau Māori. Arā, ko tipua nuku, ko tipua rangi. Ko waiti, ko waitā. Ko waipuna arangi, ko te pōtiki, ko ururangi. I te wāhanga o hōtoke, ka noho piri, ngā tipuna. Ki te rongo, ki ngā kōrero, me te mura o te ahi. Koanga. I te wāhanga o koanga, kua mahana a papa. Ka tipua nuku, ka tipua rangi, ka tūtoro tika ki ngā hihi o te rā. Raumati. I te wāhanga o raumati, kua makuru ngā hua, ka rongo te iwi ki te reka o ngā kai. Ngā huru. I te wāhanga o ngā huru, kua hauhake ngā hua, kua putu ngā tupu, a papa tuanuku, kua putu ngā tupu, a ranginui. I te kaupeka o haratua, he wā whakatā. Hei tiaki i ngā pātaka, a tangata, a kai. Nō reire te whānau, koinei tētahi whakamārama, mo te Maramataka Māori, i te ao, i te pō, haumi e, hui e, taiki e. He waiata ki naki. Tirama, tirama, Matariki, me
tupua nuku, tupua rangi, waiti, waita, ko waipuna, rangi e, ko te pōtiki, ko ururangi. Nō reire te whānau, kia kaha ki te kōrero aha ko he iti, i te Aoitepö. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.